14. april. Navlačilo se nebo iznad Srbije, a tome se najviše raduju poljoprivrednici. Prijela bi suvoj zemlji jedna dobra kiša koja bi značajno popravila situaciju za prolećnu setvu. I bašte su popularne ovih dana, dakle, vreme je za sadnje. Bliži nam se i Uskrs, koji će biti sasvim drugačiji od svih prethodnih. Idemo u novi dan. Prvo da proverimo kada će kiša. Posle lepog prolećnog vremena u našim krajevima danas sasvim drugačije vreme. Oblaci su stigli iz centralne Evrope i doneli zahlađenje, pljuskove i grmljavinu. Posle podne se na planinama očekuju susnežica i sneg. Temperatura će, zahvaljujući prilivu hladnog vazduha sa severa Evrope, biti danas u padu oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. 14. aprila na oblačenje i zahlađenje iz severnih i zapadnih krajeva tokom dana proširit će se na celu zemlju, uslovljavajući mestimičnu kišu, ponegde lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na planinama će kiša posle podne preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Beograđanima će za kratkotrajan boravak napolju biti neophodni toplija garderoba i kišobran. Očekuje se oblačno, hladnije vreme, povremeno sa kišom, prepodne sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće jak severac, temperatura od 10 do 12 stepeni. Do kraja nedelje pretežno sunčano vreme. U sredu i četvrtak jutra hladna sa slabim mrazem, a dnevna temperatura u porastu. Juče je u našim krajevima temperatura u većini predela bila iznad 24 stepena, a danas će, kako kažu meteorolozi, biti oko prosječnih vrednosti za ovo doba godine, ponegde i ispod proseka. Dakle, temperatura za ovo doba godine u prosjeku između 15 i 18 stepeni, a danas temperatura od 15 od ponedeljka. Hvala, Goco, dakle čuli ste izveštaj o vremenu, a mi sada slikom idemo najpre u Beograd, potom u Kruševac. Spremna je naša Tanja Zindović koja je u hitnoj pomoći. Tanja, kakva je bila ova noć za lekare? Dobro jutro. I dalje je povećan broj poziva građana koji imaju povišenu temperaturu, ali zbog čega su se sve još javljali? Pitamo doktorku Đurđevu Filipović. Dobro jutro. Tako je, noć su se ponovo javljali pacijenti u velikom broju sa povišenom telesnom temperaturom, međutim naše kolege, lekari i tehničari koji rade na centrali u call centru su imali jedan problem, a to je da i dalje dosta naših sugrađana u kući nema toplomer i nemaju aparat za krvni pritisak. Iskoristila bih priliku, zamolila bih zaista u skladu sa trenutnom situacijom da u svakoj kući imamo toplomer i da prilikom zvanja hitne pomoći obavezno kažu o vrednosti svoje temperature, da li imaju povišenu telesnu temperaturu, kako bi negde i naše ekipe došle zaštićene i kako bi na adekvatan način pomogli tim pacijentima i zbrinuti. Zbog čega su se još građani javili? Noći su nam se dosta javljali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, međutim imali smo i povećan broj pacijenata sa psihičkim tegobama i psihijatrijskih pacijenata koji su se javljali u toku. Kada je reč o javnim intervencijama? Na javnom mestu nismo imali noćas puno intervencija, sugrađani su zaista disciplinovani i pridržavaju se policijskog časa, tako da na javnom mestu noćas nismo imali intervenciju. Hvala vam na razgovoru i na svim ovim informacijama. Evo toliko za ovo javljanje i za hitne pomoći. Ivana. Tanja, najlepše hvala tebi i doktorki. A ovoga jutra slikom idemo i do Kruševca. Tamo je naša Vesna Kezović-Mirković koja će nam reći kakva je epidemiološka situacija u Rasinskom okrugu. Vesna, dobro jutro. Dobro jutro, Ivana. Broj obolelih iz dana u dan raste. Prema poslednjim podacima na području Rasinskog okruga virusom korone inficirano je 132 ljudi. 10 je, nažalost, i preminulo. Oboleli smo u svim opštinama. Najviše u Kruševcu 98, potom u Varvarinu 16, u Ćićevcu 6, Aleksandrovcu 5, Trsteniku 4 i na području opštine Brus 2 lica. Prema rečima doktora Savka Markovića, zamenika direktora opšte bolnice u Kruševcu, na infektivnom odeljenju smešteno je 95 pacijenata. Kod 40 infekcija virusom COVID-19 je potvrđena, za 11 se rezultati testova tek očekuju. Dobra vest je da su svi u relativno stabilnom stanju i da u ovom trenutku niko od pacijenata nije na respiratoru. Kod onih lica kod kojih se pokaže da su pozitivni na koronavirus u narednom periodu, a čije zdravstveno stanje bude stabilno, odnosno klinička slika ne bude komplikovana, pripremljena je privremena COVID bolnica. Mi smo je juče obišli i evo šta smo tamo zabeležili. Skala sportova kao privremena bolnica trenutno se oprema sa 100 bolničkih kreveta koji mogu da prihvati
toliko pacijenata i da pratite sadržaje koji su isto potencijalno bitni da mogu da ti pacijenti koji su pozitivni sa lakim simptomima budu u ovoj bolnici. Sve prateće logističke mere se završavaju prema nalogu koje smo dobili od nadležnih medicinskih službi i prema zahtjevima da sam objekat može da profunkcioniše. Kao što ste videli, na terenu su i pripadnici oružanih snaga Ruske federacije koji rade dezinfekciju samog objekta. Privremenu COVID bolnicu podneće obići ministar odbrane Aleksandar Vulin sa grupom epidemiologa iz Kine. Nakon toga ovaj objekat biće spreman za prihvat prvih od 130 pacijenata, koliki je maksimalni kapacitet, i naše ekipe će u narednim informativnim emisijama o tome izveštavati. Mi se, Ivana, vidimo nešto posle 8:30 još jednom. Tanja, Vesna, najlepše vam hvala. Vidimo se još tokom jutarnjeg programa. Ne zaboravi, niko nije imun, niti pošteđen. Sada je trenutak da pokažeš primer i napraviš razliku. Zato što sutra može biti kasno. Ostani kod kuće.